Za elektriko ne briga se, služba stara ga zanima ne. Je pošteno za prisegu in zato ratuje premije. Svojim kadrom je službe dol, polih licu zvečer domov in na njih mal pritisku. Da je enim rada žal, kdor ukazom ni smel sledit, mogu hitreje službe, se večina jih šteka. Ena ga prijavlja je in zdaj mora na KPK, preiskuje ga KPK, KPK preiskava. Kva bo ne pokazala, ker on mora na KPK, preiskuje ga KPK. Kaj bila je resnica, povedal bo KPK.